Nanda Vata ki City Beni Raturala and a radio in Bula Duavata, San Francisco. Me Kochi Kenda Vatabai. Wai kaula ke tabu ar to sabukan bulat ko weekenda ena single level ni boga roa enda inda ena ngau viti ena kabiti ko ni boga rombu ka ena ngau nei ke Santa Rosa ena single level enda inda boga bina binak sa eu tu tikne singa ni pase kana noa enda ena singa ni vei tala nda wara katiko na mua ni madawa tapa no ni bina katiko ni vei ke muni ke so e se taka katiko ena singa boga roa ingo Kau nu nebe naga tiko ani weke mani wa mimbi ene be wale ni mbula na station ni o visa ai tiko ni andra ni matai walu wakakina weke mani na be toso ya ki tiko enga uni sala ndau maka tiko nan raki mai viti e ndau maka tiko nan raki mai viti Gabi abia tau wale le na uda ena singa ena noa mai suwa urongoda ia ni sa mai lava tiko nambo se koviti ena singa inda boga bina ka kene deo kwa mbaga abina ka toka kina nan raki enda ndono makamai ena loma ni madha wango bina ka boga besar na sema tiko mai kemuni na wakanda Jim Turang au satu rara no tuku iyo dina sa roa isao tina bisinisia ia sa bina ka boga lebu ni sa tiko ngai na bono ni tiko kina anda tu mandanga na sona ngauna ta boga bina ka tiko bina ka boga lebu na sema tiko mai na nonta bio kanin ta boga bula tiko ene goi New Zealand Australia na wasa Pasifika kina ya tuku kana Micronesia bina ka boga lebu na sema tiko mai bakakina en we bonua so mai Europe we ambongi tiko na bonua ngobi we ambongi lebusar na bonua en Midlands mai bola tangane na deba ke barani sendo mbula binaka na matabu bale nei rawada ke moni na kanda na dua bata tiko mai kina ambongi tali tiko nga na deba ke barani se na ngaunango ia na tailebu ke Europe
ia mai mereke na biasana e soa enta sema tiko kina te boa vina ka boa leu ninta sa sota rawa tale na Bula Vinaka and radio Bula Duavata e San Francisco e Kauti Keda Vata mai siviera meara takasara me kena yala. Eulana sebo, la mía en todo.
Ni karaurawa na daka kekiva ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau o kenda tona senga tikunin driver se senga ni waka motoka katau dren na tutu beto seki erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart my Sacramento merto talaveani na nomni boli rawa sara we tartarngayani na telefoni diwan 21 saivarua merto bakarotaka katalada mai na nomni boli ena kena gona totolo tua Divine Pacific Food Mart Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Number di telefoni Diwan 21 saivarua erto ngarap talangan ni kena lebo suburi ani nanomu yaya mai na nondor to stoa kena nomu mate ni katumba. Dendram beka nangola ni kibalilo tena buku ni oso pakadadaka. Sendra kita beka na tos nimbula. Kuo ni lenga sinui gawa. Nana maki mai kena programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rungo vina vima manione na kabini buku lulu bei Kemando California. Vima mani duwa na singilewu ni lotu lewu bei Kemando viti. And a radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. JJ's Food Shack. E tiku kena na kakana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi nan dalo se tapioca. Na kakana boka malangi me bakana steak baka eloka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talanga na nono specials and lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai ke na bungatale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dilibo yang may Santa Rosa, may ato sa rani kinavato. Giritirito sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Dio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na nonda Vata kay City Beni Raturala.
Palawani wa salebu ni wanga na wai kaula kei tabua vanra kei sa ni bula vanaka kani sungai sama tiko mai bula vanaka masta sakaraya wuki mai Sydney na mataka ni kuwa vinaka buka lebu na sama tiko mai mitanga ni setosa tiko na taka ni buka tangi sidi sa lili meka na sidi ia vinaka buka lebu na sama tiko mai masta vinaka buka lebu na mataka ni kuwa buka na numatiko ni rasana vi tala kina na nonda mata kina koniverendi ni lotu e salebi tike rotuma mai suba ka buka e doritiko e na mada wango enta buka rongo tio kina na rongo sere anda matalau baka sakita na nonra sa maru roi baka binaka na lewe ni lotu melei baka e dori e na dome mai laudala e na mataini ngau na be baka kinango na be kai baka ruta ki membaletira na lewe ni baba kosolotu baka risto era tau tiko talenga kina na New Methodist, era tiko kina na All Nation, ora tau na CMF, era langa sere tiko kina na madongo, ta saboga binabinaka. Ia endua na tamo ni bunau, nei Reverend Muhammad Lal, ka unanu mami baka tanga baka leilai, mo ni rongo ta talimantanga baka leilai, e nakada kanimbaleta na baka ngata kingele, na nonda bita tau na kinga, ka warongo na nona bunau mai laudala e na madongo e kango na nona i tukutuku. Tei, rau chiko nei lavo. Lava, san ram na buchi o ragi sa rau chiko nei lavo, sa sto somi chiko na kai lava kimai. Sindambe vele tu. Songa soy pe kenda ngwenda sabi ang garabi chunga. Tei manda. Temanda ndoi nomu na longen nom tabioka nandalo. O ba binaga benunggu bagata sa te rauchu ke to sa te chu so na ubi. Rauchu so na ubi. Rauchu so nandalo. Ndon rau 5 bulan nandalo ke to sa te rauchu. Benada ba? Meto ke to baba rauchu ko na bosnyamba ke dagli. Na baba rau. Kun baba rauchu ni taka chu ndona kan mataka. Baba rau binak. Na istri ni lotu. Le subatale na kama kao ke kai binaka doutor mai wale sia mai na kaya ora nanga sera lako era mbuno era taumbale era kosaba na wai era rambe ata na ulni balua kendango via chiko na pajero aro mai lebu chiko na kete alele manda na pajero langan de tamlaka nongalaka boli manda dona lur vital o deigo kuni boli dona lur ker Libir na tal me taka. Libir na tal ngona le vale setel mai na image ni lotu waisle kandin. Bawa bina bawa lebu na tukutuku ya. Bawa baka sama toka sebagai bei anai tala Lal Muhammad ka rongo di tiko na bunau en na madongo membaleta na baka lesu itale me lesu tale na lotu waisle ene kene baka raunga era baka rutaka karangaraba nangase era saya lia ni me baka lesu itale. Duanga na baka nananu menda ngai baka rongo da tumanda ngame baka langau ni no da tosa ni mataka indai vina baka lebu na sema tiko mai na nonda iwasa ni ngau nango na nonda Vata na Radio Bula Duavata San Francisco e Kauti Keda Vata mai.
back in doon nungu life insurance policy? Nakakil na ito tayo katil kabitu ni Agostita na 2022 o sagir ta kasarabiri ni tauna. Kami nga ya kila mga nga ya salah ko mana check. Sangat tali ni pera, sangat sarangan ni pera palinlay. In time sarangan mai. So ang taliwala ka tala tunda wala. Kuwertongko. Kau salah lo dengo kamu binasa. Iyo, o yasar nga na buna, e rau sara, sa tiko na pepa se senga, bula binaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa e ambaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu van dua, tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai, o ya na wasa eva walu van dua, tolu walu lima. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw manday na Orange Lounge. Maleka. Kuwarsan ba di kata-kata pinakasartunga toboy siyang pampakaw. Gay way dala tukin ng bata. Koe serangan gori. Sonong una santa pinakat serangan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kitusan ng berata ni baga singalebu, kitusan ng gali baga kabing ngaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw baga singalebu siya baga kabi, e baraw tayo ito baga manggosang gayon totokan na buno ni kana. May namenda to with unity, kinay baga singalebu siya baga kabi, may baka na baga sekera, na sui, ikatabuteke, roro baga lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na taman ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola man na walang kaloka na mataka, kina walang kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Dendran beka nang wala ni kibalilo tira buko ni oso-oso pakadadaka. Sendra-kendra kita beka na itos-tos nimbula, kuha ni lenga sinui gawa-gawa. Nana magi-mai kina programo warotaki. May veratao na New Methodist Christian Fellowship USA, Nongu Chisu, Nongu Banua. Ruwaga na bimama niyo na nakabili buko lulu bay Kemundo ay California, bimama nindu na singilebu ni Lotulebu bay Kemundo ay Viti, and a Radio Bula Duavata San Francisco, may Kauti Keda Vata mai. Nanonda Vata kay City Veni Raturala. Sorry,
Ya, kuni na no mani ora baga suka ne. Daru e singa ngai kesa ngai se singa lebu bin ka sartu ngango mai viti. Pena bole marika ngata sa bi mama ti ngona tini kandua na singa lebu ni singa bora wai ena nonta banua mai viti nimbula bin ka na bora rongo ti mai ke ni tiko nei tei ke na be bonu eso ni sema tiko mai kina ena singa lebu ndai e una no manin raki bin ka tiko mai viti nei tuku nin raki atuku ni ana no ni na bia tu batanga na singa na no na raki na singa ni kua tabuka bina ka bole mado bina ka tatala talinga kina nei kawalu ni bula ni ruano dolu ruasanga bulu ka ba ya wa barongo tiko na buna nei talatala Muhammad Lal kan rongo da bale leia en dona tamo ni no na bosa me baleta na non razaka nei talatala tarongo da talimandango. No digo mai singa to se Vata na kada ka veo nga se Lucas no daga ba lako o ka chico no ne ben sindo Vandenberriau lako vasangra no mula no ngonsa lako lebe siko mongi se singa kata na singa se liwa mena dava se tau na uda oi ko mola ko chico nga kendango tau nga bango na uda sa tutubi na tutubi ngai solinga ngonum retirement Kuala teman na tutubi. Praise the Lord. Ya. Zakaba na inaki ni kalau. Atubala ka may nakalo naka. Menda zagalaka. Lebala siya may nakango. Araw ta na bula ba wele. Natamatang ando ba wele sindo zagalaka. Tubini nga. Do zagalaka. Nalinga sindo zagalaka. Enan ramdabua. Na siyang bawi kundo ng buliman rai. Na panikeke manda ne sin rawe ko. Keto mai lau keto kilachunga na panikeke. Naka. Na wale ertu mai lau ertu kilachunga na panikeke. Ya na manrai. Tapoka wele. Elala na kete, elala na tanga, lala kedenga. Tapoka bine ka wale wenei talatala Muhammad Lal. Arungo di tiko endo na tamo ni nona ibunau ena madongo ni sabo lega tiko ni rabi talatala na nonda mata. En bose koviti ka boga enduri tiko mai suba ena dome. Kanda boga bina ka boga lebu. Pina ka boga lebu na langa sere, pina ka boga lebu ni sali suli tiko en. Na no arto langa sere tilanga kina na CMF. Orto na ANC, All Nation. Kaya rabi matalutu wa Karisto. Nda boga bina mai sole bakitiko na daga nimbose kanda nuita kan irale sumbula na nonda mata ra mai imbose ra kauteni na non rai tukutuku tao baka binaga na no ke ni rasali sunan rabi tamba daga ke na be wase baka lotu na ngau sabo rusa bulu kaona na miniti metini karua na ngau na mai suba e ke Santa Rosa bo rusa bulu kaono me lima na kaloko.
buani lo mena bua na iwa tangini apa cooking gura mate. Bula bina ka mare da lalanga vesi. Bina ka lebu ke menina sama tiko mai. Ni takini dau mga tiko nan raki mai keri mai Sydney. Ke na be bono bole kata ki ke menina sama tiko mai kina. Bina ka lebu sabu ena tiko yani be master sakaraya buki. Ni bula bina ka. Bina ka lebu na sama tiko mai dende Bina ka mare da lalanga vesi. Bina ka lebu na sama tiko mai. En radio Bula Duavata. Oi sea bushanti. Bula re tau. Bula re. Kai se hoi. O sema tiko e ningo e na anu o na ui mai na sabu-sabu. Rau toka viti kiwinga ke na sani makete mai sabu-sabu. Nimbula vina ka oi sea. Vina ka lebu na warongo tiko mai na ui dels na wakalewa. Bisnga na nrungu i valu. Vina ka lebu. Mari dala langa besi da buka yang rati ko nia bua ko ya keret ko mai mendua na nortu serna wai kola ke baka una kunera wa indua ya na dona ngauna leka ngorto salanga serti ko eni ya ke na buka tangita ke eni ke senga ni tingo mo ko sala ko eni go ina o tingu na sere kereti ko mai ari rebo na nanu tiko mai vito ko ngo o lala mamere madara yawa Margaret Zanginimboa Lucy mai la kemba bula benaka Bula benaka Margaret langini bua Lucy mele Kemba Lodi mai Samoa mai Serene Berendani magun bula benaka kemani bula benaka marama tagali bula benaka takataka biu mai wai iyo bula benaka da sema tiko ya ningo na radio Bula Duavata da boa maruta kitiko singa boa roa ini kuwa singa ni basana singa ni teitei na singa ni ngoli beira la kingoli ngala la tiko ni turu ni wanga da umaga tiko ni tuku ni rakian da ngai ronga na tini kerua na kaloko na ngau na mai viti na ngau na ke Santa Rosa na lima na kaloko ngai ronga di na tuku na nonta bono daka biu mai wai bula benaka na sema tiko mai ni takini bue binaka tiko ya ni wei kemuni na iba langau ni nonda wei chokani en radio Bula Duavata na singa lebo ndai ni bula binaka Kina, ora kiraki, and I sana left.
tiku kena na kankana boka bitki me bakana kokonda lobo benga ni ngai kani doitu na bundi na dalo se tabioka na kankana boka malangi me bakana steak baka eloka kena coleslaw na karitoa sa wadha badina na kani kana kay tiku talangana nono to specials and lomo ni madawa dau tamba na Facebook na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kena bungatale gore na JJ's Food Shack Viu Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talangan rito dilibo yang may Santa Rosa, may yato sarani kina Vata. Giritir to sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Dio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me voliam back in doon ng life insurance policy? Nakakil nito tani katil kabitu ni akostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Kami ngaya kila mara ngaya salah ko mana check. Sangat tali ni pera, sangat sarangan ni pera paling lain. Ini time sarangan mai. So ang terliwara ka tala tunda wala. Tunggu. Oh saya lo dengo kamu binasa. Iyo, o yasar nga na buna, raw sara, sa tiko na pepa sesenga, Bula Binaka se tobi mate. Kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kabana ua keada na lenga nisa yang baki rowo tina policy. Text mai kina wasa eva walu ba dua tolu walu lima ena kena ituku matai lalai. Oya na wasa eva walu ba dua tolu walu lima. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yanra na ita. Kita sili katalaw Monday na Orange Lounge. Maleka. Gurasan ba di kata-kata pinakasarto nga toboy siyang pambakaw. Ngay way dala tukin ng bata. Koe serangan kori. Sonong una santa pinakat serangan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kito sa nang berata ni baga singalebu, kito sa nang gali baga kabingaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw baga singalebu siya baga kabi, baraw tayo ito baga manggo sanggay totokan na buno ni kana. May namenda to identity, kanay baga singalebu siya baga kabi, may baka na baga sekera, na sui, ikatabu teke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang ni Divine Group of Companies. Dola na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolo dua, Orange Street, Santa Rosa. Nanonda Vata, kay City Veni Raturla.
Itu wei mama pina bo le sara sa bola na tini karua we bia ngau tiko ni bo sikele bongo rabe to sa ki tiko na daka o ira ngande se era bukan tonto to ngai valen sika bo roingo o ti to kando na marda oni daka sa be bia da potala ngani ko ne uti tini singa o ti tini singa ni bola ko sita da kalunga tan da sa do ro mai ta bo ri da lesun da bo na no ma de ka enda bo ya dora tu enda na numa menda angara bo enda bulango di sadaba ena singa enda indai kamine li matai sanrata dola bina io bina du mere mata ni tombua e bula bina kana maramayanu kalunga tan singa ni ku bina bo le bina bingarabi bina bo le bina sema mai e bo bula tu mai ena singa le enda indai sa bina bo le na wale kalunga tati kona singa ni kuwa vi kemuni mere matani tombua ke kemuni na wakandani na noma ni o tingo enda na ngai rongo talanga ni berna tuku na nonta bono enda rongo manda na bita tau na ki mai na tamba daga ni o vista enda na ngai rongo dari tuku ni nonta bono na tuku ni gito na tuku ni vesa ibura ke na tuku ni raki ena radio Bula Duavata San Francisco ni Kauti Keda Vata mai. Kana mate na mula koti ulai e kau kaua na wala e wai. Wale sile bulei ni kadiwa katoka mai. Nalianda ngoria wakalalama wale kasaranga melaki wala. Ruana wetana rausa ya limoni rongoda. Oni wakaro rongo me usere la kanon raulenga walina wetana. Rau bala mani elo mani wasa wasa. Nilai mole kede saranei raumula sama iala. Kei rausana le sutale veita manda. Oni ramada meutala no atakana ngauna e adakina na wala. Nana tau wala kei na wangani tia wana. Opua maua sabe nada rau milioni mamani wanga. Gana kai levu leini rau lai wanataka.
iri. Wale sitaki mai meti laia viti. Na manu au tuku na mana na lienda ndina ngori na yadana. Raumala keina manu ani tiagono. Omua maua sabe nada rauma ni mate wakandua soro. Raudi bakoto ena ya gaivi tirarama. Isoi leio launga saumera mera tua wasani totau. Senga ni rau wala wala veiti na rau. Yo ya soy o kolau rau sa mate tua veitau. Rau bulu kota ena musani biau. Na boleh na toi tabi na mir ni katun rau na mata sere ni smelilonga mai vanda. Enta sabu araka tingo na tuku ena non da banua. Da bora longa manda ki na non toi tau na tambat laka ni bisa ngona tuku ndina. Dona kisi wala ngango ki tungara bona ngon dorbolela I kalasi ono. Sale wawamba si sabondo bono ni wawamba si tomikoko ya na isongo ni packet na tin peanuts na tin ni pinati. Kwa kakapa. Tawa no kon natanga sa lenda belom ni classroom. Vayan rin nung kasibul sin vayan. Ate kibuta pa ako na lingana. 2, 2, 3. Sarkay kelirangoni. Kau minangoni ko tarung ko to na tabilang takani. Kasar ko yo binakatak nga mo mate. O yo mo mate nga ni ko. Baleta. At tagalila kayo na muso leno buwan ng lunchbox. Kay daba. O ang uli daba na noa. Iyo adha sarule tabaki na lingam. Beto na kame bia o ke wakila ke o se kindo mo ki ko ngano mo se kai sudo mai. E ko bina ka nga mo matele vianyo saba mo sirva li bununga bok. Na yoti ni bo senda utobe ngone ni berin leivuli. Ya saranga na bo se ni bita na kivwa. Na yoti ni bo se tobe ngone ni bimbi katu mani vale ni ngole koribuli. Ya saranga na bo se na koti ko buli. Na singa to ya. Dono ngonele we ko yani bosa tati nga sibuli bosa tati kirangoni. Dono kona tapi lenga biko. Ka kombi be me bali kona kanga tukun me biya we. Ulukau ko tami na mandua ada buti me bua o kuko na ko ro simbulu mai namba ki bitsa o te kelrak tanga buangai. Ngone na market ta ngano no bu bali ni duri mata ni kurivuli. Peta to na kenda kambi. E pena kaya na itatau mo na tambata ni bisa na be kandi na ya tiko sere ki tiko ngona buli ana ngoleba tiko na bakasa me be na lubenda na non da be itatau na ki na be singa da be kinda ba ki na kabi ke na non rela gola ko korni buli da bambe kanda tatau na katiko beira ndara ni wa bure bakasa matoka kina na madongo na yoti ni madongo ni sere kini buli mai viti me rabo rauta ki kina na lubenda ni la gola kon da bo rauta ki kanda talanga na itumutumu ke ira turanga na maramang gasa ni buli da bo bina ka bo lebutiko be ke muni na semeting maso saka wi takatiko mai na itukutuku atika bo rongoi na madongo na itukutuku mai na tambata ka ni visa ke na be tataunaki rato solietiko mai ndarongo da tiko na itukutuku de una isi mate wai be ngole ki tale tiko nga da be saiviti lai baga ya bose e baga ya be bosaki na be bonwe suriti mai kina na be matalotu na be songo lotu da baga bina bina ka ni kau baga bole ka tiko mai na itukutuku ni be tatau na ki ke na bole membale tikenda na itumbu kenda ndanga sedake
Menta bagarau tagi kenda tiko veira na luenda. Ni sa bagarau tiki bungo na buli. Dua mana na tiki bubo winak. Wasi ni buli oso sarango. Lebu na vitarongi le lebu. Lebu talenga na ituba ni buli. Enda nangarava kina sa bagarau tale tukunga mai kina nangas ni buli. Tabaga nui ni winaka enda vitarongi. Ninda sa babada tiko ene na oti ni vida na bula. Me daba kina na yamba kingo. Ia, ena singa mandangani kua. Ena ngau na ibiti, sa daba tiko kina na bula o kosita. Sa tini karua na kaloko. Bula benaka na turanga kei na marama. Sa ikuengo na itukutuku ena nonda vanua. Kei na vea sai burubura na itukutuku ningito. Anda nagale ki bukada varaya ni ena nraki. Bagaria teke mai ena nonra isongo na ngasinibuli ni India. Ena nonda vanua. Na noanda rongo da tiukina. Na itukutuku ni Paula manu ni Tonga. Na buni bola lebu ni nonra isongo na ngasinibuli tauke ingo na nonra isongo na India. Ka bagarai takatiko waikina ni nduanan rau ng ngasinibuli. Era sa mbiu tango. Gowe ramanda na India. Ena loma ni bula rua sa romungo. Era sa mbiu tana nonda vanua. Mera laki vangaradakatali ki vanua tani. Kaya muni apa gaundar ni rasa wano novatoka na lewe ni mata isongo ni ngasinibuli ni India na Fiji Teachers Union na beitoso ki saya do tikongo. Kaya kino muni apa ni duanan rau ng ngasinibuli era sa mbiu tina loma ni bula ruango. Na non rasa mbiu mera lakoyani. Laki vangaradakatali ki vanua tani. So sabi so sarangana takataka. Baleta tikongo na nga na kenra isau. Ni senga ni binaka ka sabi dalati. Kei na non raboga na nanu. Kaya gaundar ni oira na gasinibuli na ibakatangin dengan dera na primary. Kei na buli torodake na secondary. Era sana sota kakina na lenga. Na buku ni non rasa tosongo ng gasinibuli. Ni sa laylay may ng gasinibuli. Bagarita ka na isongo ni dinangani tobolea. Na sanga ni rawa di tarubira ng gasinibuli. Kaya baka sabi ang biuta na non radaka merangolea ni kina bebonua taleso. Meralaki baka sangarakin na don rokan binaka. Era sanga ni raida tiko eke. Kaya gaundar ni sa sangai me baka laylay takitiko na idola beirango na nonda ngasinibuli bukan bimbi na non ya bala na ministry ni buli ni matanitu me baka raida ka beibuke beiran ngasinibuli na buku ni non rasa toso tikongo ki bonuata ni karasambiuta na dagadaka banga senibuli mera sa toso yani kina alaba tale ni dagadaka iso. Kainaki ni sa wasangangaratiko na isongo ninga senibuli ni India me raoni wasangara iso na sala me ra tokan deikina nanga senibuli ya ke baka sara de toso sana sengani duana ka ena taro vira. Kina lotu e celebrity kei rotuma e tiko na nona tambana ni bagandurin bisinisi kei na dakataki baga ilabo ni lotu kaya dana tiko na Lakoyani Management PTE Limited me rawa ni baganduri e so ng bisinisi e na loma ni lotu e na lotu e celebrity kei rotuma. Sa taratiko e nangaunango e dua na vale Tambatini e na Stewart Street e na bonua katoka kina na vale ni Willy Vola ke na bolita ki Vola e na Nakaora House. Na isau ni valengo e basanga bulu kaono na milioni na dola ni biti. Kana numi ni nangai bakadabari na vale e na ruana $1 sanga bulu kaono.
na vale sa tara tikongo e na tiko kina na vale ni bola era tiko talenga kina na sitoa era ni ralaki sauma mera vengaravi mai kina nandau ni bisinisi kavakakina na vale ni kana vakang bauti talenga ni sana rawa ni tara endo na ngono ni benisini ni lotu esale mainda builebu me rawa ni ibakadabari ena mbaki katumai ronondo luru sangabulu kalima sana no mitaliti ko nga na tambanango ni ibakatumbu bisnis ni lotu me rawa ni ibakatora daketa kinarara ningito mai turaki na Furnival Park me rawa ni ndua na rara ningito vinakasara kena vale ni sarasara me rawa ni ndambe kina ya vana undolu na leo ni panua me rawa ni bagayanga taki kina nangito kena vengaravi taleso me rawa ni bagayadori kina karawa ni saravi kina nangito lelebu kanda umayado na nonda panua ni ralako mai na nonda bulangi mai panua tani ena rakavi kena soka kinangito ado tikongo na nonda sota na ngone buli na ibakatangende dake na secondary school basketball championship ka bagarita ki mai ni bakataka kai kuesartiko na timi ni ambakitini kadi wala kosombu na Yetsen Secondary School sa ratu rawata na ratu Vata di semifinala sangani ratu sembau bukan rukai bukan dua ena lo maningau na katika bukina nangito ena singena noa kaya doba mai nambongi karatua mai nganga kina ena dua na ngito kawasara bata keri suba grama ena kai tini kavitu kei tini karua na timini suba grama ena ngole kina quarter finala ena sota taleso na Swami Vivekananda College mai Nandi anga rawate rua sangabulu kalima na kai kavitu ratu kandabu level school mai Londoni na Latter Day Saints sangabulu kalima kawalu na St. Thomas High School mai Lautoka na madala ningito taleso Queen Victoria School tolu sangabulu kaono kawalu na Fiji Agape Mission School. Na Morris Brothers High School na timi na bandua rawate tulu sangabulu kalima kawalu na Central College mai Nausori ka na numitiko kina ni irawa ni toso na ibakatangende ni suba grama karawata iba sangabulu ni rawa sota ke na Maris 2 rawata ngai 5 na nora sota tikongo na ngone buli na embakitini kavitu la kosombu na Natambua High School mai Lautoka rawata rua sangabulu ka va na kerato na daurabo mai na buli ni tu mai matabatu dau na Queen Victoria School the Morris Brothers High School rawata tini kavitu kona timi na bandua ka rua sangabulu na kai rawata na Yetsen Secondary School Swami Vivekananda College tini kawalu ka 5 na Maris 2 Tilak High School tini kawalu ka tini kandua na Fiji Agape Mission School Gorebi na madala ni sota basketball ka baga doriti ko na ngaunang ko na iba sabuiti ko ni na madala ningitongo ni saoti taudoko na sota kay na non rabaga itabi na ngoni buli sota tikongo mai Lautoka Fiji Secondary School Basketball Championship en rakabi
Wakareitaka na dau wakatawulidi ni timini viti o Mick ni dondono me laveti lake na wakatangin dengan gito mai na skipper cup ka waka doriti kongo na rakabi na non tapanoa me raoni adobea ni na wakatangin dengan gito tiko kina nanrua na Fiji Water Flying Fijians watake nanrua me rawa ni tosodake ke waka ni sunraidake na wakatangin dengan gito na skipper ndua na biawaki toka mai na skipper ka doba tiko ni na Super Rugby Pacific. Kaya binakati me tosodake na skipper ke ira na dorobo e rangito tiko kina ndua tale na kalawa kidake me rawa ni rambau we rau toka yani ke na nanama kininrua na bukundra na dorobo era sangito tiko na ngaunango na skipper cup na non da banua. Kyle Byrne ni sarawa kina songo di rakabi viti na Fiji Rugby Union me anraba na tikinango kasa nanuman ni naraw ni Weibu ke telenga ni kina na daw Weibu katabuli di bo uninrua o Glenn Jackson me labiti da ke kina na iba katangin dengan gito na non da banua pangambimbi na rakabi kina besa ibura dua na wangabuka ni Ukraine wangabuka ngo tama i mereke na F-16 a Vata ka lenga bukan dua kina na kena kapitani na matangali wangabuka ngo dua tanisar na buki buka sakiti kina ya dua na pilate ni Ukraine Oleksiy Mes dawe dana bolio moonfish sama ni lenga bukan dua na nona buka takatiko mai na F-16 go kama ibuat vai na singa moniti na F-16 era ta mai imerke kanga ibakau yani ki Ukraine mela ki beibuke na ibalu batake Rusia ka boga doritingo sawa tie bana embaki ya na nona mai buat na wanga buka go boga reitakatiko na ngangandre me randolinga ni na be matanitu na matanitu Vata ki be Ukraine me bukeki na ivalu sota ka tiko go bambimbi na matangali ya bobo ni valu kina yarangi la yado na wanga buka na kena matangali na F-16 kana numin na roni be buke bogalebu be Ukraine na nona tangomaka na nona yala ni bonua kina itukutuku ni nraki na nraki na nona bonua mai viti sanga ni beisau dua na ua ni nraki suasua koto ya ni bagayawa kin vuoliku ni nona bonua ke na tokalau uku bataka tiko mai na kena loa sa roni baki la isarati ko ngai na singa ni kua mai viti na be bonua so na tau kina na uda ia sana malu mutale na singa ni mataka tarai da manda se roni tau na uda tawa kina na toevu na tani ni wai kena i so na be bonua so sandre katiko ni kua endona uani rangi tokalau ili waba tokongo na no da be atu anu me adoba na bongi lebu ni kua na sanga ni be sau boga lebu na ituba kinin raki tau banga una na uda roni kuru na bonoa boga uasibi na asa kin na vuoliku mai tabe uni ke na sana e tolu ta kaunrobe mbua ke maduata sanga ni ngalala kina na sana o lau ke na sana lo mai viti na be bonua tale so na bua suba ke na usori tai lebu me ado ki raki ka wakakina na itasiri na tau banga una tiko kina na uda na singa ndai bata ke na singa ni mataka sanga ni bisau na tuba kin raki na dono maga tiko ngonda boga bina binaka sa tika tau na uda boga suasua taka mai na be indala ni vanua ka ngan reba tiko na wai na ngaunango na buku ni ilagalenga ni launga tara tiko na nonda vanua na tau bisara na sona ngauna na uda kana rawa ni i walubu rawa ni lubu na be soni wai so ka da nui takatiko
Di rao ni tapoka rau. Ke sala ko mengo nauda. Sana lako baka indi na saranga mai ke na tangi toka lau. Ka bora na wasa-wasa. Nan raki mea zamana singa tambu ni mataka. Na matai ni singa ni September. E na ngau na ibiti. E na tau ba ngau na nauda. E na rao talanga ni kuru na vanua. E na be vanua iso mai nanronga ka yazo ki na itasiri. Suba na usori ke na hua. O na mosi vata ke serua. Ke na sanora. O maduata da kaunroi be vata ke mbua na atu lau ke lo mai viti. E na tau ki na vanga una nauda. Kuru na vanua. Kana rao ni tau mbisara na sona ngauna. E na e kavi batana mbongi. Ngori ka mani na turanga ke na marama. Na itukutuku e na nonda vanua. Na itukutuku e na vea sai burubura. Na itukutuku ni geto ke na nraki. Na nonda vata ke City Veni Raturla. Doyan Robina kana marama naita. Do samba di ba kusa iwe. Yandra naita. Kita sili katalau mande na Orange Lounge. Maleka. Kuarsan ba di kata-kata pinakasar tunga toboy siyang pampakaw. Gay way dala tu kinambat. Koe serengan kori. Sono ngona santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singelebu, kita sana gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalau bagai singelebu se bagai kabi, baru tegi tu bagai manggo sanggai to toka na buno ni kana. Mai na menda tu identity, kena bagai singelebu se bagai kabi me bakana bagai sekera. Na sui, ika tabu teke roro bagai lolo kena vida tale. Gira ramo klana menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamari di Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena walna keloka na mataka, kina walna keloka anambongi moniti kina singatambu. Na Orange Lounge, tolu-tolu dua Orange Street, Santa Rosa. Dendram beka nang wala ni kibalilo tena buku ni oso-oso pakadadaka. Sendrak-ndrak kita beka na itos-tos nimbula, kuwa nilenga sinui gawa-gawa. Nana magi mai kina programo warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rongo na bima maniona na kabini buku lulu bei Kemando e California. Bima mani dua na singilebu ni lotu lebu bei Kemando e Viti. And a radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai.
Nanonda Vata kei City Veni Raturala. Bia mula pakai tuko mai na no toso ia usaha boga bina bina kan kamura gitu mai na tuku nin raki tingo mitiko na bol di tamba daga nin raki sara mai nandi ka ba ka umai ke Santa Rosa mai boga le sui italiani ne sana tau tiko na uda kila ni so era sa ba kila tiko ena be bono eso mai viti bina boga lebu na no muni sema tiko mai endua na tuku na ngai boga sabu tiko yani mai we kamini eli matai sanrata membaleta na songo ni andi asawa se mo iau ini kabuade ena mua ni Bula ko kotoba se gai warau dambe ngore September ya sabi na kami satu kuni roti ko eni minta warau kina rasureti tiu kina na kaya sawa tau zoko kina kenan rabe we kani i viti ke bura ni ado yani kina ni boga rau yani kina sa boga bina gatiko sa siro na mbaki sa lebu na tuku endarongo dan tuku ni sota ke ina sole baki kanda boga bina kina endua na ave kanda bau wena numi cara tiko go mai tabe uni
micropate. Na yani wenu mbula mai tabe unindong bula binaka mangeleni. Micropate binaka bo lebu na sema tiko mai na singa lebu enda ngau na mai viti. Siwi na tini karua ina rua sanga bulu kavana meniti. JJ's Food Shack. E tiku kedi kina na kankana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi na ndalo se tabioka. Na kankana boka malangi me bakana steak baka eloka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na kani kanakana. Kay tiku talangana nono to specials and lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai ke na bungatale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sa ni Keda Vata. Girit-rito sana Keda Vitu Saiba Vitu Tolo Vio Tolo Dundu Limon. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me volia back in dono life insurance policy? Nakakil ni Turtame katil kabitu ni Okostita na
2022 o sangir ta kasar biri ni tauna kami ngaya kena maga ngaya salah ko mana check sengat tali ni biara sengat sarangan ni biara paling lain in time sarang amai so dan terli warga tera tunda warga ko tunggu o sarang ko dengo kami binasa Iyo, o yasar ngana buna, rau sara, sa tiku na pepa sesenga, bula binaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kabana ua keada na lenga, nisa e ambaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu dua, tolu walu lima na kena i tuku matai lalai, o ya na wasa eva walu dua, tolu walu lima. Doyan Robina kana maraman na ita. Do samba di ba kusa iwe. Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Warsan ba di kata-kata pinagasartunga toboy simpang bakau. Gay way dala tukin ng bata. Koe serengan kori. Sonong una santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singelebu, kita sana gali bagai kabin ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw bagai singelebu siya bagai kabi, baraw tayo ito bagai manggo sanggay totokan na buno ni kana. May namenda to identity, kanay bagai singelebu siya bagai kabi, may bakana bagai sekera, na sui, ikatabu teke, roro bagai lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamang ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola may na walang kaloka na mataka, kina walang kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Na nonda Vata kay City Veni Raturala. Ia kena kabalib. O siya bukan anu mati kongon koni berendin lo tuwe selebiti kiro tu masa nama idaba ni kuah enangau nama ibiti. Na Singapore wa inda na yuti ni singa. Ele suti ko nga may nanugo ba nanu na itukutuku na italatala Lal Muhammad ka liutak ka na lotu bongi rua sauti nanon dolapa nanon rangauna nanon daibaba ko so India may laudal nangauna ni bose. Pidana tikina tataunaka pia Vato kongo dua na tamo ni nona bosa. Tei, rau chuko nei labo. Laba, san ram namu chuko ragi, sa rau chuko nei labo, sa somi chuko na kai laba kimai. Sindam bevele tu. Songa soy pe kendang wenda sabi ang garabi chunga. Tei manda. Tei manda ndoi lo nomu ndoi na longin nom tabioka nandalo. Oba binaga benungu bagata sa tei rau chuko keto sa tei chuko so na ubi. Rau cik so naubi, rau cik so nandalo, duan rau 5,5 bulan nandalo kita sate rau cik, benar apa? Kita kita bawa rau cik kan bos nyambak kau dagli, na bawa rau, kun bawa rau cik ni tak cik duan kan lima tak, bawa rau binak, na istri ni lotu, le subatale na kama kau kekai binaka, doktor mai, wala siya mai nakaya. Ora nangase era lako, era mbuno, era taumbale, era kosoma na wai, era rambe ata na uli balua. Kendango, via chiko na pajero. Araula mai levu chiko na kete. Alele manda na pajero. Langan do tamlaka, nongalaka. Buli manda do na lur vital tal. O deigo, kuni buli do na lur ker. Libir na tal metaka. Libir na tal ngona le vale setal mai na image ni lotu waisle. Kandin. Sandi na sare, dina na itukutuku ya. Bia rong kau ato kaya na itukutukun dina. Tapos kina talatala Lal Muhammad, nanon bagay tabi, katatau na katiyo kenda binar. Kaya sana wati ni kuwa, nambose ni lilotu eselebiti kirutu, manambose komiti, iya, bida na itukutuku, narobonga ni sere, kinabe kaya do kina, enda nanda ubaga na numati ko nga, bebaka, na itatau, na talatala.
E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda tō kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tōna senga tiko ni driver se senga ni waka motoka katau Dren na tatu beto seki, erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nung ni voliboli. Rawa sara, we tartar ngayani na taliboni diwan dua ono toluwa diwa ono saibarua, merto wakarotaka katalada mai na nung ni voliboli, ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Diwan Dua Ono, Toluva Diwa Ono Saivarua. Erto ngarap talangan ni kena lewang semburi ani nanomu yaya. May nanondo to stoa, kina nomu mati ni katumba. Dendram beka nang wala ni kibal nilo tinabuko ni oso pakadadaka. Sendra kita beka na itos nimbula, kuha ni lenga sinui gawa. Nana magi mai kina programo warotaki, mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rungwa na bima manione na kabini buku lulu bei Kemando e California, bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e Viti, and a radio Bula Duavata San Francisco, me Kauti Keda Vata mai. JJ's Food Shack. E tiku kena na kakana boka bitki me bakana kokonda. Lobong benga ni ngai kani doitu na bundi nan dalo se tabioka. Na kakana boka malangi me bakana steak baka eloka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na kani kana. Kaya tiku talangana non to specials and lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na pani mandrai pai kaya na bugatale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Kaya talangan rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sa rani kina Vato. Girit-rito sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Dio Tolo Dundua Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nanonda Vata kay Sitiveni Raturala. O siya pa ka nanuti ko nga, Reverend Lal Mohammed. Kilala na itukutuku, lauti to kay, pangataki ng gele. Nanon ralako na italatala era lako era besiko era boga muriati ko nga na wenia boy karisito o ko na non dai liu yang go na non na itatao no gudi ko may singo to kasi Vata nakada ka veo nga se Lucas no tagaba lako o ko chiko no na ben sindo Vandenberg lako vasangra no mula no ngonsa lako lebesiko mongi se singa, kata-kata na singa se liwa may nataba, se tau na uda, oi ko mola ko chuna. Kendang ko, tau nga bangko na uda sa tutubi. Na tutubi ngay soling ang onum retirement. Kuwaro taman na tutubi. Praise the Lord. Nakaba na inaki ni kalaw. At tumala ka may nakalaw naka, mendadagada lebala siya may nakango. Araw ta na bula pa wele. Tamatang ando bawele sindo takataka tugini nga do takataka na linga sindo takataka enan ramdabua na siyang bawi kundo ng buli manray na panike ke manda ne sin rawi ko keto mailaw keto kilachunga na panike naka wala mo na panike ke mailaw dabo karong tiko na italatala Lal Mohammed ka bagay tabi talenga na madawa enda sa duruma o timaingo na konverenti ni lotu e selebiti kay rutuma. Daw makatoka na nabita taunaki, bole talenga weekenda. Oh
Nai tala noa ni nora tau koro mai nangali na veivueti kei na kambu kei na liwa. Tau bula binaka mai na loma ni panua ni bula binaka ene wase namba walu mai loma ibona binaka bagalebu na sema tiko mai. Nui take ni dau maga tiko na veito saeki au kilana singa ni mbasa ngo mai suba ni duana kaloko ngo liu go sandang ngono ni lesu. Menta sa lesu ni ki na koro sa mayoti na basara dau so mai ba mataka vana kaloko lima na kaloko ngai ono na kaloko sa tuba tu na non raivoli na makete suba ni otia mer buli takitiko me da vana tini karua na kaloko ni sigalebu so na ngauna tini kandua se tini sarna kaloko ke sa oti totolo na ivoli mer sa ba rau rabaga durumani na supermarket ratungo ena sini kele ni mbasi mai suba lai boli mai na ibuga singa tambu bata kena sobu na suka boli rautu mai sabo barau mer liftali ngo so sa liftali tikongo ni sabo bole katongo na dua na kaloko na ngauna mai viti sa rabo so solo mer sa liftali rana ngone au na bibu kitiko bole bu na ngone ngo maliteni sereki na buli nambasa ena sa samaki ena ngabi kei na daka nga rangaraba boga binaka tiko melo maibuna ena ngau nango sibi na kenra individi ko eso erandau tuku na iliu melo maibuna ni ngau na ndreu kina na China baleta na ponua tiko bukina lo maibuna me te kina na China me iboli ki ponua tani ki Australia ki New Zealand ya ni sanda ndreu na China melo maibuna era kaya na maina tau doko ibiti era tiko melo maibuna era sa le fitu ngona bakanta tabu bina bole buna sema tiko mai era sa lako emer lai bondo ena non rakeria sa bakatanga una lako le sukina loma ni bonua tabu bina tiko be rabo mimbi tiko be kemdo ne wase nambo walu dona no mitiko ena singale buenda inda en radio Bula Duavata de Kauti Keda Vata mai na rongoi tuku ena duana kaloko ni berea na non ratu vita taunaki ena tambadaga ni visa kein tada bekan takai nam bole tabaga bina tiu kina dola bina turanga maseki tora bina dola bina ula romolaka dola bina ula rokolanga baga bina tiu en keretiko na bina nomi na ilagola kongo i raimba in raimba nan ronga na boha bina ga bole junior lava bina bole buna nomudo semat ko mena sigale buenda indai lo telenga menan ronga ba katelenga kina na ilagola ko na Valley Road sarai rei to sotingo bula bina kandoli wise wata kay Big John o bimbinga be missinga to kariba safari siteri galimbau kon nomudo ranandingo ya bina bole gora bina bole no seni loli sema tiko mai en singale buenda indai gora na bole buna daka iyo sanga imbulong bina ngau kemoni ana bito so kitu ena non da burubura au timai weni bula ki New Zealand o timai New Zealand atiko sarangori mai Santa Rosa bina bole ni dono no mitiko ya ni na serengo na lawa na no seni loli en radio Bula Duavata San Francisco Kauti Keda Vata mai Sama iba
na tangi dhuiri ke Aotea e na sota tawalo kudi. Gona mbole, gona beita tauna ki mai na tamba dhaka ni ovisa. Dona kisi ke toa lingarava. E tō la dorvor tō kambatan dona bai ni waka, tō waka matea na waka. Kati tō kaya no tō ke ni waka. Kem tō kila angore nongu waka. Chiko lo iku sen ke bonongo. Kem tō kila ni dhala kanto da kaba, chiko lo sen lewa. Saka di bina kisi. So ilmi bina kisi o sin kilan o asen itu bea o na list nor tō kisi. Kango kaber tō boys mai. Tō kila ni dhala. Si angke tō sin dhala. Ke lako ilo mea andur na matay maramani lewa. O sa pabinaka, kung ano reso mo, kung ano milaulo, malito kung ano rin ito da bali ile minitutoy. Tukuna nakahandi na. Awasin nama ka nakartuali ka eloma. Saan duro matay? Pamadala taga na daman do pamatay kinabuak. Ayaw na luben tuy. Nung tutu na tuy ni Banongo. Aw lewa na buwak, aw lewa ikwaya. O kwaya, sini kay Banongo, kwaya bawa chinga miki. Lako na kinakarua. Pamadala taka na dabos pamatay kinabuak. Kako nungu ratu e ngone bino na ratu ko e bosa utia. Ayaw na kay Banongo e ulewa. Angay ano kena katolu. Sasi kinaleni wa bosa pabinaka. Kwani ito busombo. Kako ayaw nungu nana nanganen raw nungu ratu. Ayaw basutura ngay korongo. Kena balambalea na kake de utara. Ewa rindu raw ni bosa kina. Nalawa e didi nga no na didi. Law is law. Ni taraba ka taon doon, indo na yaya sa kaninomu. Rachaji tu kinangona lubenda. Offense of theft takes and carries away without the owner's consent 9 to 15 years imprisonment. Ito taon na kinabigyan to, yan na singoya na ito yang kay tao bay tuy. Bay lulu niya busa. Baleta niya warin niya babulidro to, kaya o turanga mo baka turanga. Turanga warin tukutukun ni koya, warin dokon toka. Turanga e marro na tamatam bulangi e marro na yaw ni Banua. Na ibabu bulia ya na non dono ngone me baka bulidi baka dono. En rauti ko nan dono ni ngone. E senga nindu na non dono itu kia o ko me lawai ko bati ko ya. O ko ni duri na matamaten ko rivuli align his hundreds of rights to the 100 school rules. Ni duri lo mani koro align taka na non dono kinalawa ni koro. Ni duru ki lotu align taka non dono kinalawa ni lotu. Satu kebantakan lo manilawa sebagai bayi. Ya na tuku mana tambah dah ni visa enda borong tiu kina be unai si mati wai. Sa lewa tiku ni nonda ilalakai en be singa. Anda boga bina kani mai daba ni singa boro wai enda indai. Na nonda ilakola konda boga bina tiku boga lewa. Pina boleh bina ngarabi na tambah dah ni visa. Kain iba sala bina kamomona. Enam boleh koto Vata kaya. Esok talangan itu tuku edo tiku mai enda boga bina na be bono eso era maro taka tiu kira na lubenda na siriki ni buli roni ramaro roi na nonda ngaraba na onga iso na laitini ki vale ko na bono ka tika bukina na nonda be boga liudi na be bono enda tiko kin ta boga bina boga liu na singa liu enda indai amai be semati talitiko nga en singa nikua na italatala lal Muhammad bosa tiko beir na nona itoka ni talatala na bete dini bagai talatala sarau tana boli lori tatong bale matangayan ni bale taya na beka era ngaraba tiko na italatala ni lotu esele liu na ulutanga na mazongo ni maisongo na lotu esele biti kirutu makena kenan bose me lesutale mera lesutale na kena ibuga raunga ka nondono mera benga rabikina en beibanua era lesikina bagai talatala ni kuah santo tan na lebu di lori boli baletira na talatala ya keba kai rawa binaka ya sai dola lebu bira na ibaba koso da boga binaka tiukina en singa dai en tamada ni visa ke na talatala lal Muhammad binaka boga lebu sarna no moni mai bagai tabi be baga nanu mitunga kina na koni berendin lo tu eselebi tikiru tu baru na undo luru sanga bulu kaba sama idabango esuba ni kuah. Era barita kana leo ni songo ninga sini buli ni India na Fiji Teachers Union
ni era lewenduanan rau ng kasinibuli, era sambiutan na non ratakataka pa ang kasinibuli, na loma ni Bula Rua Sauti. Era sala ko tali merlaki baka sangara, sona panua kina sona takataka merangarapa. Gona itukutuku na imoniapa gaundar. Bakarita kana bunibola ni non risongo-songo ng kasinibuli, ni India, na Fiji Teachers Union, o muniapa gaundar, ni rasato songo na inakibatanga rasato sutikokin na nandanga sinibuli tauke beletan na kenrisau rasawara katiko mai buandende sare rele mbaka na bibo sakiado ya ber nandalo ni palimendi semberni ambakirua atumbu da kenrisau atumbu da kaya rasitiko ngau irna bogelis-lisi bo matanitu na vengarabi raboga dora na yalundina paka ni rasangu ile babi kar sana numa merasa to kitalenga kina be bono taleso bugara itaka talenga na itukutukungo na no risongo nga sinibuli ni India ni tarai raboga lebutiko na ndawi boga tabuli dia na soba ni buli na early childhood primary kena secondary na ibu tangi dengan deni buli maira melago bake mai kina buli torbak endi nga ni kayo gounder erto sa to boleti ko merto bosa veira nanga sini buli kena leo ni songo merte toka bandanga denga ilo manira na mata ni tu ya ke baka sa senga ni rao ni retiko karasana numa nga mersalako sa da senga ni dona ka eda kabarao ni songo besana boga ionga na non rasambiuta na blaka banga sinibuli. Ana lotu e celebrity ke rutuma ke na nona tambana bogam bisnisi kay nakitiko kina ni na tambana kangaraba na lako ya ni management sa bogan data katiko na blaka ni boga tumbu ilabo ni boga tumbu yau ni lotu kasaya do tiko nanga unango indona vale sa taratiko ngo tambatini Kasaan tambe toka na bonua ka tiko kina na vale ni bolita ki bola na Nakaora House na Stewart Street Suba. Na palengo na tambatini ka kena isau basanga bulu ka ono na milioni ng dola nga ibakadabari na ruanong dolo sanga bulu ka ono. Na tiko na loma ni vale na vale ni bola na bonua ni boli taki na sitoa ni boli taki bakakina na bonua ni kana Vata na be boga marau taki kay na nondra raoni leki boga ngata kana wekanda so na noma mera boga ngata kara rende taka mer leki boga ngata etiko talenga na sasanga ni lakoyani management PTE Limited metara endo na ingono ni benisini maindabu lebu men na bakada baranga na ruana undolo rua sanga bulu kalima nga yamba ki maingo mesate ka buba ka yanga taki lebu na bakada ka ni baka toro da taki ka wili talenga kina na baka toro da taki ni rara ningito mai turaki da Furnival Park men dua na rara ningito ero ni baka yanga taki kina na pale ni sarasara kandambe bana undolu na lewe ni banua mera duruma karatawana na be ngauna ningito gito bonua tani ke nangito na nonda bonua tiko talenga kina ndo na bonua ni ba kaukaweango Vata na bonua ka bakatamba kindua kina nangito rakabi ke na soka kaya o Mick Byrne anda we baka tabulidi ni non da team na Fiji Water Flying Fijians ni rao ni beibuke kena sangai melabeti la ke manda na baka tangin dengan gito rakabi na skip a cup ko yang gito tagiti ko na non da banua me rao ni azobe ni na baka tangin dengan kangandrebi pala taki banua kaya na da we baka tabulidi o Mick Byrne ni ibinakati melabeti laki na ibukatangin dengan gito skipper
me rawa ni bukeira na dhaurobou, me ralaki ngito kina Bukabinaka, and Super Rugby Pacific, Vata na valata ki vanua. Hindi na sa tiko na talendi, sa kunetiko na skipa, ia e vinakati me labetirake na kilaka, na kaukawa niango, kena ibakatangin-dingin din ibakasama. Sa bakarita ka na daw ibakatabulir din na timinin rua, o Glenn Jackson, ni rawa ni beibu ke talenga, e na tikinango me ndolabiani. Na beibu ka torota ke takingo, veira na nonda daurobou, e rangito tiko e na nonda vanua e na skipa, bela betira ke kina na ibakatangin-dingin din ngito. En itukutuku mai vanua tani, e a bodwa, e ndua na wangabuka ni vala ni Ukraine, ka mate kina na kena pailate, e na madhaongo. E puka taki tikongo e ndua na matangali wangabuka mbuli mai mereke na F-16, ka kainaki ni laki bodwa na wangabuka ngo ka mate kina, e ndua na pailate kila ilebu mai Ukraine, ka e liki na bakandua na nonang bula, o Lexki, Mess, kila italenga na yada, Moonfish. E na singa monitia mai bodwa kina na wangabuka ka buka takaboli mai, e na ndua na F-16 e wangabuka saulebu tokango, ka tamai mereke, ka pakainga takitiko mai Ukraine e na ngaunango. Sa bakarita ka tiko mai na matanitu Ukraine na bakabina-binaka kina non rabeibu ke na bei matanitu Vata baleta na iwalu rau bakaidora tiko ngo ke Rusia era sa Vata tiko ke Ukraine na ngaunango na bei matanitu lelebu na non da bura-bura na rani bura-bura mer buke koya na non sasanga me munduka kina bakandua na iwalu ke na mata iwalu ni Rusia. Kina itukutuku nin raki. Na ibakata kila nin raki suasua ka koto kina vualiku kina tokalau ni nonda vanua. Sa teka buya balata tikongo nan raki na singa indai na bakakina na imatai ni singa ni September na singa tambu ni mataka. En bakakina eviti na be imbarabi e so me teka buya nan barabi ke nanronga me adoba nan bongilebu indai. Na be vanua bakata ki suva na bua ke na usori na itasiri tailebu kautea ni ki raki na sana i tolu mai na bualiku na deba ke imbua na tokalau ke maduata ke na sana da kaunrobe na sana lau ke lo mai viti na tau banga una tiko kina na uda na uku na loa ke wakana mani tau bisara na uda e sa rao ni bogabuna na kuini wai na be udi wai lalai kara tuongoa na nonda vanua mai viti. Na uku na loa tau banga una nauda. Na be vanua taleso. Ka nuitaki. Ni rawan ni da marautaka ka ngarau ni talengakina. De mani rui taumbi tale. Ka vagabuna. Na lenga ni vei tosoaki na nonda vanua. Nrake sembera mai. Meda vana singatambu. Na tau banga una nauda. Rani kuru talengana vanua. Iana dei kota na ituvaki ni raki. Ka nam batan nam bongi. No a ia mero nga ngatro tuama te koa, aero tekni ausne lelei faiaksi amba lelei ko nga ngatspora te koa. Imbula vina na kanda mai rotu mai ana itukutuku nin raki na nonda vanua, na itukutuku mena via sai vura, na itukutuku ningito, ke na itukutuku na nonda vanua. Na nonda Vata ke City Veni Raturala.
Shack. E tiku kete kina na kankana boka bitki me pakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi na ndalo se tabioka. Na kankana boka malangi me pakana steak baka loka kena coleslaw. Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talanga na nono specials and the lomani madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani manrai pai ke na bungatale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jane Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may hato sarani kina Vata. Girit-rito sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Dio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me volia back in dono ng life insurance policy? Nakakil ni Turtana katil kabitu ni okostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Kami ngaya kina maga ngaya salah ko mana check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera palinlay. In time sarangan mai. So ang kaliwara ka tala tunda wala ko. Kuwertongko. Au sarang ko dengo pamilaksa. Iyo, o yasar nga na buna, rao sara, sa tiko na pepa sesenga, Bula Vinaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma may na claim na lom ni Rosa nga bulu kavana ua Keda na lenga, nisa yambaki rowo tina policy. Text mai kina wasa walu dua, tolu walu lima na kena ituku matai lalai. O ya na wasa walu dua, tolu walu lima. E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi. O ya ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. O kenda to na senga tiku nindraiva se senga ni waka motoka kanda u dren na tutu beto seaki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento. Merto talaveani na nung ni voli. Rawa sara. Witartar ngayani na telefoni diwan 21 saibarua. Merto bakarotaka katalada may nanong ni boli na kinagona to tolo tuwa. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni diwan 21 saibarua. Erto ngarap talangan ikanali waka sumburi ni nanong yaya. May nanong to stoa kinanomu mati ni katumba. Nanonda Vata kay City Veni Raturla. Vale nei bulan
Ongo na rongo may bala ni Songo and a radio Bula Duavata, San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. A singa ni bo binabinaka kei tailebu o ya na singa bo rawai nei katolu sanga bulu kandua ni okosita. Rona undolu rua sanga bulu kaba. Ana moani mada o tikongo ena rua ndua lima saiva Griffin Avenue, Santa Rosa, California, a diwa lima va saiva vitu. Kei na solebu, na marautaki kina na embakin rau ni kornibu lima i Londoni, na ratu kandabu level school, e na ikatini katolu ni September, mai na lima kina tini kandua, kena songo e na boga eldori, e na Holiday Inn Express and Suites, e na diwandua vitu lima mba, e na West Stockton Boulevard, Elk Grove, California, diwa lima rua, lima walu. Gori na irongo, mai na wal ni songo. Na nonda Vata Vata, kei City Veni Raturala. Tocar
E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tiko ni driver se senga ni waka motoka kandau drendre na te tu beto seki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nong ni voli. Rawa sara. We tartarangayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saibarua. Merto bakarotaka katalada mai na nong ni voli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Diwan 21 Toluva Diwa ono Saivarua. Erto ngarap talangan ni kena lewang sumburi ani nanomu yaya. Mai na nonor tostoa kena nomu mati ni katumba. Dendram beka nangola ni kivalilo tera buku ni oso pakadadaka. Sendra kita beka na tos nimbula. Kuo ni lenga sinui gawa. Nana maki mai kina programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rongo na bima manione na kabini buku lulu bei kemundo e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei kemundo e biti. And a radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. E na muna ngauna na lewa ni nondo soso enda sa senga sarangan nikila na dabu menda baka talau taka buka singi lewu taka siapa kaya kapitak ne ka kuni lo malenga sa tipin dono munua e rau ni buka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na wei matanggali kaka na tipgina me baka na karitoa waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kena gamure na kaka na buwa balang me baka na steak gai baka loka tabioka kena coleslaw surua Otat ni, kailangan ko na kena pie ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E rosarang ano direct message virto, giri nga kina bitu sa iba bitu, tolo duon limono, se, o nga wali sarang alito mito may nanumota, e na diyo valuma, Billy Street, o yan e Santa Rosa, California. E raw talaga ni rito ulit dilibot na kayo na kemo katalawosing lebo siya wanga kabi, yan may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Do yan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yanra na ita. Kita sila katalaw manday na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy siyang pambakaw. Ngay way dala tu kinambata. Koe serengan kori. Sono ngona santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singelebu, kita sana gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw bagai singelebu siya bagai kabi, e baraw tayo ito bagai manggo sanggay to toka na buno ni kana. May namenda to identity, kanay bagai singelebu siya bagai kabi, may baka na bagai sekera, na sui, ikatabu teke, roro bagai lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang nibingarabi ni Divine Group of Companies. Dola may na walong kaloka na mataka, kina walong kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Na nonda Vata kay City Veni Raturala. Na italatala en darongo da tiko en na singalebu en dainday, na italatala Lal Mohammed, e a sudu, kasusu mai bono balap. E warita timengo dora kene tutu kona turango e asudu kasusu mai bono mbalabu au na no manga de basika mai na no ratu bu vale nda urongo tu da bu vale nei sunda ia mai tota mai bono mbalabu e otika ratunga itu ki mai wa mata bu vale mai tiko ko e na kalabo e na Valley Road e Singatoka e a susungi koe talenga ka isautaka na nona lotu na turanga tamana in dua talenga na ibukatawa ni lotu esele ka rato mai toka e nakalabo mai kia ngai kaina kini satika buki na nona bingarapi kini mbale samba umbuta binakatoka na ibukarau ni mbula ni bingarapi o koe nga kabuka madala tiko kina weekenda na singalebu indai enda rango di koe talemanda. Dua talemanda na nona itatau. Berin da be talatala ina singalebu enda indai. Tei, rau chiko nei lavo.
Lava, Sandram na buchi, or regular, Sarauchu Nela, Sasto, so Michu na Kai Lava Kimai. Sindambe vele tu. Songa so pekenda gwenda sabi ang garabitunga, garabitunga. Tei manda. Te manda ndoi lomen lo nomu ndona longen nom tabioka nandalo. O ba binaga benunggu bagata sa te rauchu keto sa te chu so na ubi. Arauchu so na ubi. Rauchu so nandalo. Ndon rau 5 bulan nandalo keto sa te rauchu. Benada ba? Keto baba rauchu ko na bosniamba ko dagli. Na baba rau. Kun babarau cikun nitaka cikun dona kan matak. Babarau binak. Na istri ni lotu. Le subatale na kama kawa ke kai binaka doutor mai. Wale sia mai na kaya. Ora nanga sera lako, era mbuno, era taumbale, era kosaba na wai. Era rambe ata na ulni balua. Kendango via cikun na pajero. Arau le mai lebu cikun na kete. Alele mandana pajero. Langan do tambalaka, dogalaka. Boleh mandan do na lur vital. O deigo, kuni boleh do na lur ker. Lebir na tal metaka. Lebir na tal ngona le vale setal mai na image ni lotu waisle. Kandin. Dinasar Endasan dua batati ko endua na ital lal Muhammad ka susu ena non tabanua be sau mena lotu musulmani o tamanna Vata ki koe. E talatala ni lotu esele. Ka vunautiko en singa lotu levu. En madao ni koniverendi lotu esele viti ke rutuma. Iyo, takadaka, taumbale, bagangata kinangele, koso tiene bondo lori, koso tiene boli na lori, mera wawara kita ikina na ibaba koso na izolodola, taumbale na italatala. Lal Muhammad. Reverend Lal Muhammad, the Bobby Nabinaka, Tabirotiko Kenda, and the radio Bula Duavata, San Francisco, ni Kauti Keda Vata mai. Talano ataka manda nanongu beauty neito meu sangole sambuyani kina bukalo yeguni mateni nakasou kena gogolo dau perai Bosa na bulong Rausa mo de Ko akani sige imala Nobu ilolama isale imodrau Ilinga wale na Rausa mo de Ko akani sige imala Sotau, monindau, mata re, boboleka, ni mai kamoro guru me meno bukalele, vada manda, na kenurau, mune te, au nai diba, isale. No
dona sere makawasara. Sembuli ka se te ka burongo ena tini ka diwa 5 sanga bulu baka sanga iba ka bo iti ko nga mai ena be tambemba ki mai kimuri me do weekend ango. Ta baka bina ka tiko ena. Sikale bo indai sa bo ro sanga bulu kan 2 miniti me ruana kaloko bula bina ka tori katinai. Tori katinai na maramo go sanga nendo balat. And the sema mai and the being ona kede and the sotakina and the tawa da mali olala and the be marotaki the rongo serre kena tuku tori katinai nuitaki ni mbula bina katiko mena atukuka sa sivi tokango na tolu and tolu sakabulu kadio na miniti au nui takatiko nanga ona talenga mai I keri mena tukuka singa rombuka ya kabitiko ni rombuka nui ni binakatiko ni kemuni na moani madawa na itabi ni nangaraba nui takino ni maru takatiko na sota na singa ni kwa bata ke biliame maafu taholo biliame maafu taholo sara tiko mai Sacramento California Amerike barabi to kangango idaki sara tiko mai kina William maafu taholo nando manaya da taholo au nando mi George taholo endua ka tiko ikinoya o saka nikila ko e botango na buba le bataya se endua tania bo no inbena ka tiko ani we kemuni ena singa lebu endai andana ngai rongo da tele ni tuku me tambada ni visa do tele ngana itabi andana rongo da ena singa lebu endai bata ke ni tuku ran tabu no ni berninda be tala na ser makawa ateka bu na meke da salanga tambe bakana ser ndai rongo bina ka chapa kai be ni bula bina irna le mbia ukula
e bula binaka ratutau wararongo tiko na barabi mai lami nui takini sangasotini bula na rangi dau mga toka na rakiri toso kei na takataka kei na vingarabinda marau takatiu kina na mua ni madawa e ndaindai. Rongo manda ki bua na wekanda una isi matewai e nanga unang ko dua mandangan i tatau leka-leka ni berna ruana kaloko. Mendaroni rongo da ka bagan data ki kene may baka launga ni nang toso e na tamba da ka ni obisa. E kalau ngata na ngone e soli bua e 5 wala na miniti may ve nau kengei. Kalau ngata na ngone. Kenta tonga kilay ko nganda to dhunru. Ko embogi bango to kilay na time may mo de kina se waray. Nandun raw na pasyente ng bula ni ngone may nambaki 5 kina tina kawalu. Walu sanga bula pasyente no nakilay ko yung gas ni buli. Chini ka wala pasyente no nakilay ko na leo ni koro na bisanga ta na bibuno kede ngaiva. E rua nga na pasyente na non daru kilay ko na itumutum. Ke o vekila na bula ni ngone ngai ko ribuli. Girmo ko yung gas ni buli ngai. Kenda to ngai girmo gas ni buli tu ni mayo ke tu ni mebe o tu sela imbutak ora yo tu sela tiro imbutak. Andina. Yo, binakaya na bitataunak, binakamintana numatoka na itatau may natamadaga ni visa, ni se serikitiko na buli, nanondana numira na lubenda. Kenda murietiko na itukutuku, ani ruang ana pasendi ni nonang bula na ngone, rau kila na itumbu-tumbu. Salai-lai saranga. Salai-lai sar. Te lebu na ngau na menta baka ngataka beira na lubenda, tapi talanoa, tapi ilasama kikeira de saru i lebu. Nanondang garaba na kai taung taku ni vale, wilikina na lotu, kababa noa, nang gito, se nanonda soso tiko nga baka biwa kani, ta sangwile da bira na lubenda. Nangauna, sabo e tini kalima na miniti, me rua na kaloko. Donan raw ng kasinibuli era sa biutan na nonda banua na loma ni ruana bula sawati. Mera sa ngoleni. Era laki bangara na daka na bei banua taleso na taunda ko ni nonda banua na itukutungo e baka sabu etiko mai muni apa gaundar na buni bola lebu ni no rai songa ng kasinibuli ni India na Fiji Teachers Union. E baka rita kamay ni na ngasnibuli beira na soba nibuli Vata keira na iba tangin de rana primary ke na secondary na iba tangin de dake era sa pakila sarati ko nga nangaunango nan renre nimbula ni rasalako endo na iwasen ngasnibuli kayo gaundar ni abalata bagale na non ratoso nangone ke na non rabuli ni non rasala tosongo e bunga nangas ni buli ki bono tani mera la ki boga sangaran be don rokon longa binakakina na lakakina kene sau e kaya muni apa ni sangani raw ni natarobira na nangas ni buli dinangani rato toboleti ko na non rato ngume ko sabira nangas ni buli merati ko nga yani rasabia lako sa sangani do etaro rawa kina lotu esale e viti ke rutuma e warai takamai na tambana ni watumbu yau na lako ya ni management PTE limited ni bisinisi ni lotu esale ke na baka burelabo e ado tiko e nangaunango sa tara tiko kina endo na vale tambatini e na Stewart Street e na pono katoka kina na Nakaora House ke na vale ni bola ni lotu esle. Kena isau, e pasaka bulu kaono na milioni ng dola. Kana nomini na tarauti na valengo, e na mbakirua ng $2 sanga bulu kaono. E na tiko e na loma ni vale, ni sada ngarabioti na kena takataka, na bei vale ni bola-bola iso, na sitoa, na vale ni kana, kei na vanua ni bei baka marutaki. E kei na kita lenga ni na tarana lutu isale endo na ingono-ngono ni benisini menda builebu. Mena baka dabaria na mbaki maingo.
Vata ke na boka tora taki ni rarani ngito kanta uboka eduru ki ne liu na langa ser ni koni berendi. E na Funival Park mai turaki. Me rawa ni ndambe kina. E pana undolu na leo ni vanua. Me ra sarangito. Baleta na boka tuwi boka tora taki ngo. E na labeta kina na iboka tanginde ngende. E ni Funival Park. E ni rarango. Me boka eduru talenga kina na ngito le lebu e so. E na bea sai vura. Kira na bei timi ana nonda vanua, me rangole ani kina ki turaki. Kena iwa tangende ngo, e na rani marauta ki kina, e beira na dau wa muri ana rakabi, kei na soka. E ndua na wangabuka, ni vala na F-16, ni Ukraine, e a Vata na singamoniti saoti na wanga buka ngo e tama i mereke ka a buka takavoli e ndua na turanga kila i lebu e na i valu e madawa ka wakareita ki mai ni a Vata na wanga buka e senga ni wakareita ki mai na buna e nan rakimbeka se a laubana ia tama ni Vata ka matikina wakandua na kena pailate. Na numi ni bunga beira na pailate ni wangabuka era vala tikongo e rangole mai vanua tani ka bunga nga na wangabuka ni mereke kan dua beira ngo na F-16 ka Vata na madongo e wakarita ki mai ni rasabe ibu ke tikonga na bei matani tu e na rani vura e na yarangi Vata ke na iau me rawa ni waka toko taki tiko kina na matei walu ni Ukraine e na non rau vala ke Rusia a sa pidango na embaki na kenan dende. Ki nangito e wakarita ka na non tandau be waka tabulindi ni gito rakawi na Fiji Water Flying Fijians o Mick Byrne ni dondono me lavetila kena i waka tangindengende ningito may na skip a cup o kaya ka baka e doriti kongo e viti me rawa ni adobaya ni na iwa katangende ni nrua wata kei na timi ni vanua the Fiji Water Flying Fijians e tiko na talendi sa kune na talendi e tiko kina na nonta do robo e vina ke me labeti la ke tale so na ngada ningito me rawa ni vei rau kina kau ni sota ningito e na vea sai vura sa baka e doritu ni kua me vei rau ke vei na timi tale so ka nanu mini ndarao ni laki i vei ngali sumi ni waikina e na i baka tangende sarai dake e baka rita ka na dau vei baka tabulidi ni timi ni nrua e na ngaunango Glenn Jackson ni rawa ni vei buke talengana nrua e na tikinango la veti dake kina na i baka tangende ni gito rakawi e na nonta vanua kina vea sai vura kena i tukutuku ni nraki ukuna loa kana tau vanga una na uda na vei vanua e so na singa indai baleta endua na ua ni nraki sua e koto e na bualiku ke ina tokalau ni nonta vanua e viti na ukupa taka na kena loa kana tau vanga una na uda dinanga ni na rani laki malumu talea ni na ua ni nraki sua ngo na singa ni mataka ke ina madao katumai lioti kona tokalau kana deikoto na matani langingo e na nonta vanua me adaba na mbongi lebu indai na batambata na mbongi e na vei vanua e so e na sano lo mai viti na sano lau na sano da kaunrobe maduata ki mbua ka bakakina e na barabi ni ra ki viti lebu mai nanronga na bua suba ki na usori e bakakina mai ra raki e na dolo ke ra e na itasiri e bata ke na mosi na bua suba ke na usori e na tau vanga una nauda e na singa indai ki na singa ni mataka ke baka e na tau mbisara e rawa ni kui na wai e na i baka so ni wai e so kana numi ni sana na bau rawa ni tawa baka leilai e na raki sua e da baka rondo numa kaya ningo tau vanga una nauda e na e kabi rawa talanga ni kuru na vanua ia ke baka e tau mbisara e da ranga enganga rauni toka kina sewa kabura na wasa no ia mi ringa churo tu amata koa ai ro tekne ausne nele le faiaksa
Bula Vinaka no kanda mai rotu masai ko angora nei tukutuku na nanda vanua, nei tukutuku nin raki, nei tukutuku nin gito, ke nei tukutuku mai na vea sai vura. Na nonda Vata Vata, kei City Veni Raturala. Nanto mono tuia na matelo ala ni semikeli au sa na vaka modekina. Ndi na reto sa ngai wakang bulat ko mengo bani bi raura bula naka tau rongo makaresese toka nando monika kamuraki ke ia kono kata-kata ngo ia ndi nasar ngo mai Australia lago tiko mai kina na wakano inu nei bani bi raura pinaka bukalep puno kata-kata tokangori na Northern Territory mai Australia bula pinaka nui takara baka nui pinaka tiko na singani kua ke na muani madawa bula pinaka labe timbale suba wawara ki kemunitiko ya sabula serinda mai be tal ko saloloma tuani baka bimbi ka baka bina pinaka talanga na nomuni sema tiko mai ya zabaran tanga una kataraba nanga isote na madawa katumai kalunga tana bula bo wenda sabara duruma ni samode
Nanda Vata ki City Veni Raturala and Radio Bula Duavata, San Francisco. Me Kochi Kenda Vatabai.